Kubor nakaslem jong unausan hima. Kumbang ila sakhi na kani kajing nyobot nilai iba ka seng kongres kepadon sekaliang persya ka klemla banjok na borok lai teligi konferensi watla kajing yakun kalong kebayajan kebat kebaya khai ladang ia keren kamtam ha raja bala pathapo marung keneng konferensi kadau keba ka kongres ka klemla ban kikli akinigi arteli lai borok lai teli konferensi nilah bansuku ba let's say kipat ba ki khamai kajing syania ya ki kertong ki bayakun na ki seng ki badon ha kasoka nomor kaning lala bansaki lada pengipek raja bala bojok dei kertong ke NPP ke dei ke bayalam ya kasoka lada ngipek hamorung keneng konsumsi ka NPP ke layo banjok nang bawa kertong sungka nomor kadon ha kasoka bat lada ngipek hamong plang konsumsi ka UDP ke layo banjo ya ke jingjob nomor ka UDP kadon lang bat ka sarkar Meghalaya Democratic Alliance lani ka MDA ka ba senrop lang bat ke NPP pengkat bat kiwei pat kiseng kendiat habang ipek pat ya kinamba hadin jong kani ka election siteng samai hadin menta ka singi baladep banyo ya kibot ka NPP ka badon arpuwei ngut ke MLA menta ka laktiw sa arpulai ngut da ka jingjob sa arngut kini ki nong mikmat kibat mai nong maurung keneng bat na raja bala kat ba ka UDP kabadon nyongut ke MLA menta kalong krangut da ka jingjok ukertong sungka uba jinson lengdok maplang nang tei na maplang constituency te dakani ni inget ba ka sarkar MDA kala nang khambon pa ba kala nang la ru banyo ya kata ka jing so sarong haka kamtam habakan keren sekipat ba nadu menta ba kini kisni ki bansawan ba kala ban ong ba kajing jok sungka kadai kajing sania jong kipat ba henrei larangi phai pat sa ka politik sune ka sanhima kadai ka ai ka bangi ngimla ban yathu lupa let's say house nam arhajar afulai ka election MLA ka banjit habara repotli ki konstitusi kan salong kalong kabadang koloi than bangin ya keren ya kata henrei tidak kisin kipau ba lada ka sarkar MDA kala bantrai kam khambha tesi kanihi kaju karukom long kala banlong hausem arhajar arfulai henrei ya kata ngimla ban ya thul pa markum baong baka haka politics watang si klip mat kala ban kala henrei nginang pek nang ni sakmat ke ai ke ban dia la ka sarkar MDA ka dang yo ka yo an em ya ka jing sania kumbaka yo akan ni election siteng samai ndala poi ke election batmai kata hauslem arhajar arpulai larangi phai se kiseng sanhima ki badan hakani ke jela khamtam ki bayakun hakani ke election ni ba ka seng kongres ke badan sekaliang persya kala yakun habarok lai teli ki konferensi bat hakini ki konferensi ke kongres ka klem siam lala ban poi sakathong jong ka jingjap kimi bon kidau kijing keren but let's say kandai ru kawai na kijing snow diau ya ka seng kongres kamtam haba kelas dang ban thau thamai ya ka Meghalaya Pradesh Congress Committee hapo kijing yalam u president batmai jongka wadairu MP ka Shillong uba Vincent H Pala kani kijing bomla ka kongres banjok harilom khasi hakini ki arteli konsensi bat harilom karo haraja bala let's say kandai ru udak jingkeli na komenta unong yalam kaliang persya Dr. Mukul sangma uba hakini ki benai ki beladap kaladon kajing ki halo ba kadon kajing thu ban phetno na kaseng kongres bat menta nda uladon biang nda ulapen scam ba udang don ba kaseng kongres kala sei ya kertong bat ngila sakhi ya kajing trei sitom jong kinong yalam ke kongres nadu Dr. Mukul sangma hangthi haraja bala nrai ke kongres kamsem lala ban poi sakathong kajing job larangi phai ru hangni hari khasi habro arteli konsi ha maureng keneng bat hamau plang nakaliang ke kongres bat kinong yalam jongka kila trei dukhi dukhat ban lek yalap namta ki arngut ki kertong jongka nrai hangni ru kimsem lala let's say kadau hi kalong ba kipat ba ki babon ki yo ya ka jing sania ya ka sarkar ya kini kiseng ki bayalam ya ka sarkar MDA nado ka UDP bat ka NPP
But kalong ru kajing diaw yaki namar kani kadai ru kadak kabagi hapan peni haswa banlek saka election kabatmai banjit ikinong mikmat saka yung darbat hawan kajela kata hauslam ar hajar ar pulah